Tuhan apa ngobati uhur manggoki uhuri dalang ing kabeh saksi-saksi ni Tuhan di dunia pajan nagolapon. Tuhan apa mbere dalan ing sing nggamar na mundur taludogan upang najahatin saigogo do kuasa Tuhan ki terpuji ma kuasa Tuhan sing tarimbangi kuasa ini. Tuhan apa ngobati uhur manggoki uhuri dalan ing kabeh saksi-saksi ni Tuhan di dunia pajan nagolapon. Tuhan apa mbere dalani sing nggamar na mundur taludogan upang najahatin sarigogo do kuasa Tuhan ki terpuji makosa Tuhan sing tarimbangi kuasa ni. Terpuji ma kuasa Tuhan sing tarimbangi kuasa ni. Tuhan apa mbere dalani sing nggamar na mundur taludogan upang najahatin sarigogo do kuasa Tuhan ki terpuji makosa Tuhan sing tarimbangi kuasa ni. Terpuji ma kuasa Tuhan sing tarimbangi kuasa ni.